Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kyrwoh ki thai bat ki Nongïalehkai ki Bynta Triathlon kebakan thop ya ke jingi ke nyak cycle bat mare ki bat napo kening ke Jylla Menta ki lapan krek bat leje Shim Bynta ha ke Nongïalehkai Triathlon keban salong ha sorba Pune Maharashtra nadu ke khat South Tarik hadu ke khat Nriu Tarik mentau benai ya kene ke kenhon ane alam da ke Meghalaya Triathlon Association bat ya kene ke lempong lapan long da ke Indian Triathlon Federation haringkat ke jingi treilang bat Maharashtra Triathlon Association. Kandai ru kesian kebening kong ba andan ki Nongïalehkai na Meghalaya Triathlon Association ki benelit Shim Bynta hakum ketai ke lempong Nongïalehkai. Kadai ke association kadai ke balseng hau bena Jylla mentau senam bar hadian katu kat ni bakalalum lalangi ki Nongïalehkai Triathlon lalak ban penmi ikini ki khat arngut ki Nongïalehkai Shim Bynta ha ketai ke lempong hapune. Menta kesengi nak kalian ke Presiden jaga Meghalaya Triathlon Association ke kong Repika pede kalau Pynbna pajba yakini ki khat arngut ki Nongïalehkai Shim Bynta. Kublai mangai kong Repika baki pede Presiden jaga Meghalaya Triathlon Association. But hadin mengilat seng yakini ke association ha ubenai Jylla mentau senam ni dang penkre ban leki Shim Bynta ha kesien bening kong ha ke Nongïalehkai Triathlon ban long hapune hau benai naila ni kemen ba fin ai ngi ke jingkit bok kit riang na Bynta ka ne ka limpung blai shibun ni pibara ka tenjanga di Glarinda Luisa Walang bat nga represent na ka MTA ka tenjanga de Wilborton Walang bat nga represent na ka Meghalaya Triathlon Association tenjanga de Balasida Walang bat nga represent na ka MTA. Hi, my name is Arun Stilingdo. I'm representing Meghalaya Triathlon Association. I'm Mr. Walter Walang, the assistant coach of Meghalaya Triathlon Association. Hello everyone, my name is Denise Morin Taryang. I'm one of the athletes representing the Meghalaya Triathlon Association and I'm excited to give it my best. Hi, my name is Nafisabat Nongbet. I am from Team MTA. Hi, my name is Iban Kudup Nongbet and I am from Team MTA. Hi, my name is Napiria Kordingba. I'm representing Team MTA. Hello, this is Meba representing MTA. Hi, my name is William K. Sangma and I'm representing Team MTA. Kakateng jenga kada James Amson Karanda bat nga represent na ka Meghalaya Triathlon Association. Hi, I'm David Walang. I'm representing Meghalaya Triathlon Association. So kindly cheer for us. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya